Dobar dan i dobrodošli na još jedan video HVNR. Danas ćemo pokušati popraviti ovaj PlayStation 4 joystick. Probleme koje on ima kad ga pokušamo upaliti, nikakvo svjetlo se ne pali ni ništa. Kad se pokuša uključiti kabel u njega, onda se samo jednom svjetlo upali i ugasi i to je to. Pa da se prebacimo na kompjuter gdje ćemo testirati ovaj joystick. Testiranje moram napraviti na kompjuteru zbog dva razloga, zato što je bolje i zato što jednostavno sad kod sebe trenutno nemam PlayStation, kao što vidite kad stisnem dugme jednostavno se ne pali. Ovaj kabel je spojen na kompjuter i upalit će se žuto svjetlo, jednom blicne i to je to. To je znak da je joystick pun. Sad ćemo se prebaciti na kompjuter, na ekran kompjutera. Ja koristim ovu stranicu Gamepad Tester, ostavit ću vam link dole u deskripciji, tako da možete vi otići i testirati svoje joystike ako želite. Odmah možemo vidjeti da lijeva gljivica ima nekakvih problema po tome što se ovi brojevi sami stalno mijenjaju, trebali bi biti fiksni. To je takozvani stick drift, tako da najvjerojatnije ćemo morati zamijeniti lijevu gljivicu. Desna dosta dobro izgleda jer je fiksna, mada ćemo i nju još malo bolje testirati. Ali lijevu ćemo sigurno morat zamijeniti, a većinom ako mijenjam gljivice, kao što vidite desna je sasvim solidna i sasvim dobra, ali čim je lijeva dotrajala, ako mijenjam jednu, ja većinom idem i mijenjam oba dvije odjednom. Ovdje možemo vidjeti da je lijeva gljivica znači stvarno u katastrofalnom stanju. Možemo napraviti još jedan test, kliknemo ovdje na test. Uključimo znači test i sada kad budemo testirali gljivice vidjet ćemo puno bolje kako to izgleda i idemo polako u krug. Znači desna nije toliko loša i možda je mogu i ostaviti, ali kao što sam rekao ja volim zamijeniti oba dvije kada mijenjam, ali lijeva kao što se sad vidite znači je katastrofalna kad se ide gore, lijevo ili desno, znači gore, lijevo i desno je ćoškovi joj se uopšte ne sviđaju. Znači ona sigurno mora biti zamijenjena. Sa ostatkom dugmeta sam bio dovoljno zadovoljan, zato sam i ubrzao ovaj dio. I onda sam primijetio kad sam probao stisnuti L2, dok stišćem L2 izgleda kao da i guram lijevu gljivicu za gore, što do sada nisam još nikad vidio na joysticku, ali uvijek ćete naletiti na nešto što ste prvi put vidjeli. Ako gljivicu guram za gore se pokazuje samo gljivica, ali ako stisnem L2 onda se i gljivica aktivira, tako da će biti sigurno zanimljivo otvarati ovaj joystick. Najvjerojatnije sumnjam na onu trakicu isto unutra koja spaja sva dugmeta sa matičnom pločicom, to ću vam pokazati kad otvorimo joystick. Ostatak dugmeta svi su bili ok, osim normalno PlayStation dugme kad se stisne jednostavno nije reagirao nikako, nije mi pokazivao ništa na testu, nije se palio Steam, znači jednostavno ovo dugme isto sumnjam na trakicu jer nema, ili možda membrana unutra je prljava ili nešto. Uglavnom ovaj joystick sam dobio od nekoga ko ima malu djecu, tako da mala djeca često stavljaju joystike i svašta u usta i tako da moguće da je joystick pun slina i tako to. Uglavnom sve ćemo to vidjeti kad ga otvorimo. Alat koji će nam danas trebati za otvaranje ovog joysticka, znači jedna mala plastična lopatica ili mali pajserčić, šrafciger mali križni i jedan mali minus. On nam neće trebati za šarafe, ali trebat će nam za neke druge stvari unutra. Pinceta, ako ikako moguće da je ovako pod ćoškom jer je lakše sa njima raditi. I jedan komad žice ovako, normalno izolirana ako je moguće. Ovo je jedna obična žica koju dobijete uz, znači šta god kupite što ima kabel, kablovi budu svezani s ovim žicama, to će nam trebati samo da nam pridrži nešto unutra u joysticku. I to je sve što će nam trebati od alata. Prvo moramo skinuti 4 šarafa koji se nalaze na pozadini joysticka, znači sad nam treba onaj mali križni šrafciger. Kad smo skinuli šarafe, sad treba ovako samo malo rastaviti joystick u ovom dijelu, gornji i donji dio,
tek toliko da napravimo malo pritiska da se on počne otvarati, tako drža sa jednom rukom i onda ćemo sa ovom plastičnom lopaticom ili plastičnim pajserom moramo prvo otkačiti one prve dvije tiplice koje su unutra plastične. Obvezno koristite plastični alat ovdje jer možete oštetiti joystick ako budete išli sa željeznim cigram. U stvari 100% ćete ga oštetiti jer je plastika. I kao što vidite ovdje su ove dvije tiplice koje se nalaze u donjem dijelu u sredini. Trebale bi biti još dvije, jedna je na gornjem lijevom dijelu joysticka i jedna je na desnoj strani. Sad ću vam ja ovdje pokazati samo što kod mene su one polomljene. Izgleda da je neko pokušavao otvoriti ovaj joystick pa ih je polomio ili je možda joystick bio bačen pa su polomljene. Uglavnom kod mene fale pa ćemo vidjeti, možda ćemo ih naći unutra. U ovom dijelu budite pažljivi, nemojte odmah trzati joystick i samo ga rastaviti na dva dijela jer ima jedna mala trakica koja spaja joystick sa USB priključkom s onim znači, koji nam puni joystick. Znači polako morate uzeti za trakicu i isključiti ju i sad smo uspješno odvojili joystick na dva dijela. I slijedi nam skidanje baterije. Prvo je moramo isključiti, samo uzmete za priključak i polako vučite za gore. Nemojte se bojati, poslije nećete moći pogrešno uključiti. Ovaj dio ovdje koji je u stvari držač ležište baterije ima jedna kao mala tiplica, isto plastična, dovoljno je samo malo gurnut i ona će popustiti. I s druge strane ima još jedna, ali ako malo pomaknete lijevo desno, znači ne morate sa šrasigrom, ona će popustiti. Ima jedna s lijeve strane, jedna s desne kao što sam pokazao. I ako mijenjate bateriju, dovoljno je samo skinuti iz ove plastike i to je to. Zamijenite bateriju i možete zatvoriti svoj joystick nazad, ali mi moramo ići dalje. Ovdje imamo još jedan šaraf koji treba skinuti, on drži matičnu ploču, ali prije tog šarafa ja volim uvijek isključiti ovu trakicu koja je od samog miša, da ne bi zaboravio, tako da ne bi oštetio kasnije kad budem rastavljao dalje joystick. Prije nego što krenemo dalje sa rastavljanjem da vam pokažem, znači ovu trakicu, ovo je jako bitno. Ova plava plastika, kao mali leptirić mora ići skupa sa njom kroz ovu rupu. Pazite da je ne oštetite, ovo je jako pipljiv dio. Sad ćemo odšarafiti šaraf koji drži ostatak joysticka spojen. Sad je dovoljno samo stisnuti malo gljivice za unutra i cijela matična ploča će se, cijeli joystick u stvari će se dignuti i odvojiti od onog gornjeg dijela, od gornjeg vanjskog dijela. Obavezno pazimo znači na ovu trakicu, kao što sam prije rekao, da može proći kroz svoju rupu, da se ne ošteti. I gornji dio joysticka je slobodan, sa dugmetima i to ćemo staviti sa strane, to poslije onako moramo sve rastaviti i oprat. I ovdje je naša matična ploča. Poslije ćemo morati odlemiti motore, zato što je to jedini način da se oni skinu. Oni su zalemljeni i na držaču plastičnom su zalijepljeni, znači ne može se ih nikako skinuti i poslije vratiti nazad bez da se zezate sa ljepilom i tako tim stvarima. Ja ću morati odlemiti zato što moram raditi na matičnoj ploči i moram mijenjati gljivice. Ovo je ona trakica o kojoj ja pričam, na koju sumnjam da ima problema. Ovdje kao što se vidi ima nekakvih slina, možda nekakve Coca-Cole, ko zna šta je ovo. I zato sam poprilično siguran da ne radi PlayStation dugme i ona će sigurno mora biti zamijenjena. A mislim da i ona izaziva onaj problem što je L2 i gljivica za gore spojeno, tako da sigurno nju ćemo morati zamijeniti. Kada rastavim skroz joystick još moram provjeriti s druge strane matične da li ima tamo nekakvih oštećenja od neke vlage. Gljivice se samo iščupaju jednostavno, moram ih samo oprati, ja mislim da su u sasvim dobrom stanju, nisu toliko uopšte oštećene, samo su ljepljive i prljave. Sad izgleda kao da bi mogli skinuti ovu trakicu, ali prije toga moramo poskidati ova 4 dugmeta što su triggeri, znači L i R, 1 i 2.
Prvo ću skinuti ove trigere, kao što vidite ovdje ima jedna kukica koja drži taj trigger. Sada možemo sa lopaticom ovdje dole samo polako zabijemo i polako guramo za gore i onda će iskočiti. Ima kao jedno malo koljeno s jedne i s druge strane. Obavezno koristite plastični alat da ne oštetite ove male plastikice, one su dosta pipljive. I kad ste otkačili, samo dignite za gore i otkačite sa ove kuke i to je to. Feder ne morate dirati, on će stajati na svom mjestu i poslije normalno kad se vraća, pokazujem sada, stavi se prvo na taj zub i onda se samo stisne dole. Sad ćemo skinuti R1. Za ovo će nam trebati onaj mali minus šrafciger što sam prije pričao. I ovdje ima jedan kao mali zub. Taj zub, znači sa malim šrafcigerom moramo samo malo zadignuti za gore da bi on popustio. Ima i s jedne i s druge strane, da bi on samo malo popustio i da možemo izvaditi dugme nazad. Znači držite samo malo pritisak sa prstom kao da gurate dugme i samo malo zadignite zub da se popne gore na tu kao malu stepenicu. Pažljivo okrenete joystick da možete iz druge strane okačiti zub. Nemojte zaboraviti držati matičnu ploču jer ona ispod znači samo visi na kablovima od motorića. I kako držite ovako, samo zadignite iz druge strane da se popne malo i sada možete izvući dugme sa joysticka. Sa druge strane proces je 100% isti i ja sam samo ubrzao malo video da ne bi predugo trajao. Ovdje imamo samo skinuti ove male membrane koje su za lijevu i desnu stranu, znači za trigger dugmeta. To su iste gumice ili membrane koje se nalaze ispod svih dugmeta na joysticku. Sad smo napokon spremni za skinuti onu famoznu trakicu. Ovaj je joystick kako izgleda, znači tu imamo X, trokut, kocka, krug. Ova traka ide ispod plastike, znači unutar plastike, savija se i onda ide na matičnu ploču, se spaja. Tako isto je i na ovim dugmetima. Način na koji ja ovo radim je, prvo volim otkačiti priključak koji je znači na matičnoj ploči. Prvo zadignem matičnu ploču da oslobodim pristup tog priključku i onda ga polako provučem kroz ovaj plastični dio. Ovdje možemo vidjeti na koji način se spaja trakica sa matičnom pločom, znači jednostavno samo se stisne na nju i tako napravi kontakt. Ovu traku drže dva plastična pina i ovdje će nam treba znači pinceta za skinut. Nemojte dirati kontakte, samo sa strane hvatajte znači za ovu plastiku. Zato sam rekao da je najbolje ako imate pincetu pod uglom, jer da je ravna onda bi bilo malo teže za vadit. I sad ova krilca samo treba malo savit i progurat kroz rupu i izvadit, osloboditi trakicu da može izaći na drugu stranu. I kad je trakica napokon slobodna, možemo vratiti matičnu na njeno mjesto. I na ovom gornjem dijelu joysticka trakicu drži samo 3 ili 4 plastična pina. Jednostavno samo prođite ispod sa plastičnim pajserićom. Ovdje u sredini neka zna se uhvatiti malo ljepilo od mikrofona. I ovo je zadnji dio koji drži ovu traku, ona ide preko ove plastike, tu ima jednu rupu kroz koju prolazi samo kućište joysticka recimo. Dovoljno je uhvatiti ovako s ove strane, on ima kao male zubiće koji drže, dovoljno je samo malo zadignut i to ćemo praviti s jedne i s druge strane. I sad je dovoljno samo provući van i osloboditi trakicu i napokon smo ju uspjeli skinuti. I sad znamo koji su nam dijelovi potrebni, šta moramo naručiti, znači moramo naručiti ovu trakicu na koju idu dugmeta za spoj. Moramo naručiti dvije gljivice, ja ne moram, ali ja hoću oba dvije zamijeniti. Ovdje sam čak malo gledao i razmišljao, možda bi bilo dovoljno ih očistiti, ali nisam baš siguran da će to pomoći, tako da odlučio sam
naručiti oba dvije gljivice i ovu trakicu i vidjet ću dok budem na stranici naručivao da li ću naručiti još koji dio. Uglavnom za sad znam šta mi treba i spreman sam da idem naručiti dijelove. Da bi znali šta moramo naručiti, prvo moramo znati naš model. Znači model mog joysticka je JDM040. Većinom je napisano na matičnoj ploči i s jedne i s druge strane. Ovaj broj isto možete naći na onoj maloj pločici od USB priključka. I dok čekamo da nam dođu dijelovi koje smo naručili za joystick, možemo nastaviti dalje sa njim, malo ga očistiti. Povodit ćemo sva dugmeta i sve ove membrane iz gornjeg dijela joysticka i miš ćemo isto izvaditi. Miš nemojte utapati u vodu i to, jer unutra ima on svoju pločicu, njega ne smijete močiti, možete ga samo okolo očistiti malo sa onim štapićem za uši i sa malo alkohola očistite ga i to je sasvim dovoljno za njega. Ovaj ostatak gornjeg joysticka jednostavno izvadite sva dugmeta i stavite u vodu skupa sa jednim deterđentom za suđe, jer oni su najbolji što se tiče masnoće, najbolje će očistiti masnoću. Na taj način ja perem ove joysticke. Rastavljanje druge polovice joysticka isto ništa komplikovano, imamo samo jedan mali šaraf za koji će nam trebati mali križni šrafciger i to je to. Prvo moramo skinuti ovu bijelu plastiku, ona se skida sa desne strane, samo se povuče za gore i onda se izvuče van. Poslije toga imamo ovaj prozirni komad koji se malo zadigne, on je malo zaljepljen sa ovom crnom kao izolir trakom i on isto ima jedan svoj zub u kojem je samo umetnut, to maknemo, poslije toga sa šrafcigerom možemo odšarafiti ovu našu USB pločicu i na toj samoj pločici ćete naći isti broj kao i na matičnoj. Kod mene je taj broj JDS040 kao što možete vidjeti ovdje na ovoj pločici. Ako ćete naručivati pločicu, ja vam preporučujem da odmah kupite cijeli kit uz koji dolazi i ova trakica za svaki slučaj. Ako imate problema sa punjenjem, moguće je da je problem i u trakici, a ne u samom USB priključku. Sad ću ja ići oprat joystick, kao što sam objasnio, sa deterđentom za suđe je najbolje i idem naručiti sve dijelove koji mi trebaju sa AliExpressa naravno. I rezane dijelove sam naručio, joystick sam oprao to što se može, znači vanjske dijelove i dugmeta i tako to, i dok čekam dok dođu rezani dijelovi mogu srediti nekoliko stvari. Znači ovo je ono što sam govorio za žicu koja će nam trebati, jer treba od tjedan do 2 da dođu dijelovi da ne bi slučajno ova pločica nekako otpala. Znači sa ovom žicom kroz rupu provučem i samo je osiguram da se ne bi izgubila. Pošto sam ja siguran da ja nemam problema sa ovom USB pločicom, znači počet ću sastavljati ovaj donji dio joysticka isto. Nju namontirati jako jednostavno, znači samo je stavimo na svoje mjesto i stavimo taj jedan šaraf koji u stvari drži tu pločicu. Sljedeći komad stavljamo ovu bijelu plastiku zamagljenu koja u stvari svijetli, poslije tako izgleda da ona svijetli. Nakon nje moramo stavljati ovaj prozirni dio koji ima svoj poseban zub, znači morate paziti kako ide, on se zabije se ispod tog zuba i onda se stisne za dole i onda samo pritisnete, čak ima i s druge strane mala tiplica u koju ono paše, samo stisnete i ovo ljepilo i ona će držati. Ovaj bijeli komad kao osigurač, njega prvo treba zabiti sa lijeve strane i onda se stisne za dole s druge strane, s desne strane, znači ima jedan svoj utor gdje se on samo utisne unutra i drži sve to skupa na svom mjestu. I sa tim smo završili donji dio joysticka. Za gornji dio joysticka pripremite odmah sebi sva dugmeta koja će vam trebati. Počinjemo sastavljanje sa samim mišem. Njega samo treba okolo ove šipke staviti i na svoje mjesto, jednostavno pazite na trakicu kako je bila. Ubacimo D-pad, ubacimo X, kocku, krug, trokut, sva dugmeta na svoje mjesto. Ne možete ih zamijeniti jer imaju kao male zubiće i čak ih ne možete niti okrenuti pogrešno jer moraju ići svaki na svoje mjesto, ne možete ih nikako zamijeniti. Start, select, šta nam još ima? PlayStation dugme.
Nakon što smo poslagali sva naša dugmeta, možemo početi vraćati membrane na svoje mjesto. Ja ću koristiti ove stare, dobro sam ih oprao i u jako su dobrom stanju. Imamo 3 komada, znači PlayStation dugme ima svoju, i D-pad ima svoje, i X trokut, kocka i krug imaju svoje. Vidjet ćete male tiplice gdje se oni nalaze, samo ih utisnite unutra da ih drži na svom mjestu i to je to. Za sad smo napravili sve što možemo, znači sad samo trebamo čekati rezervne dijelove da stignu. 2 hefte poslije. Evo nas 2 tjedna poslije, dijelovi su stigli, normalno iz Kine. Ovo je nova traka, ovo je stara, kao što možete vidjeti iste su, samo imaju nekakve različite oznake, različita slova, različite brojeve, čak i ove neke točkice, ali na stranici je reklo da je ovo sigurno za moj joystick i tako da sam poprilično siguran da će ovo pasat. I kupio sam i USB, za svaki slučaj nisam mogao odoliti, ako bi imao problema da ga mogu odmah zamijeniti, da ne moram čekati još 2 tjedna da dođu rezervni dijelovi. I naručili smo naravno i membrane, isto za svaki slučaj, da sam 100% siguran da su ove stare dobre. Naručili smo gljivice koje ćemo morati mijenjati zbog našeg stick drifta, to će biti najveći dio posla. Sad kad imamo dijelove možemo se baciti na posao. Kao što sam već jednom spomenuo prije, da bi došli do matične i da možemo raditi na gljivicama, morat ćemo odlemiti ove motore. Prije nego što krenete odlemljivati ove motore, napravite obaveznu sliku da znate točno gdje je koja žica bila. Mislim, ako ih zamijenite da će se motor vrtiti na pogrešnu stranu, nisam siguran, nisam nikad probao. Uglavnom, prvo napravite sliku i onda krenite sa odlemljivanjem vaših vibrator motorića. Kad smo odlemili motore, sada možemo maknuti matičnu ploču sa ovog glavnog držača u joysticku i ja ću sad prvo staviti ovu trakicu. Prvo zabijem kao što sam krenuo skidat, tako znači krećem i montirat. Prvo zabijem trakicu unutra, tako da bude s druge strane spremna za matičnu. Onda namjestim ovdje za dugmeta, samo ih provučem kroz ove rupe originala koje jesu. Pokušajte ne dirat ove kontakte, znači ove crne krugove gdje idu dugmeta, gdje su kontakti za dugmeta. Ovo isto vraćamo nazad, imaju kao 2 mala zubića, samo ih zakačimo gdje ide. I tako napravimo s oba dvije strane. Sa gornje strane imamo 4 mala kao zubića, na njih samo treba nataknuti ovu trakicu. U sredini isto imamo rupu, moramo paziti znači okolo mikrofona. I to je to što se tiče gornje strane, traka je montirana. U ovom dijelu ja sada volim uvijek namontirati one membrane za LR1 i 2 dugmeta. Njih samo malo okrenemo na koso i neki joystici imaju ovako mali kao zubić dole, neki nemaju. Uglavnom one se samo stave unutra malo na koso i samo ih malo pritisnite. Ja ih volim montirati tako da drže ovu trakicu na svom mjestu. Ovo je alat koji ću ja koristiti za skidanje lema sa naših gljivica, znači sa kontra strane matične ploče. To je jednako kao i neka lemilica, samo što ona ugrije lem i onda stisnete ovu pumpicu dole i kad stisnete ovo dugme ona odjednom samo uvuče lem unutra i tako na taj način skida lem. Ovdje ćete vidjeti kako ja skidam lem sa naših gljivica, znači sad je matična ploča okrenuta naopako, ispod ima 14 spojeva na svakoj gljivici koje treba odlemiti. I zato sam ja kupio ovaj alat, košto je više manje oko 10 eura na AliExpressu. Ova mala pumpica za odlemljivanje starog lema. I sad ćemo to malo ubrzati jer to je trajalo otprilike 20 minuta sigurno. Ja ću sad skinuti lem sa oba dvije gljivice, što više mogu normalno. Sljedeći korak je pokupim sav lem koji je ostao, koji nije pumpica mogla uvući ovako s jednim komadom žice. Princip je taj da lem se zalijepi za ovu žicu i samim tim ga znači skidate sa matične ploče i sa dijela koji pokušavate odlemiti. Evo nas, stigli smo do lemljenja. Vrijeme je da zalemimo svoju gljivicu. Ja sam onu staru skinuo bez da snimam
Bio sam mislio da sam stisnuo snimanje, ali nisam stisnuo snimanje i tako da taj dio nije snimljen. Uglavnom samo polako idete okolo. Ako ste skinuli Sigh of Lamb, ne bi trebalo biti problema, gljivica bi se trebala skinuti dole. Poslije toga stavite novu gljivicu i krenete lemit svih 14 kontakata okolo. I tako napravite za oba dvije gljivice. Kad smo zalemili naše gljivice, sad možemo staviti ovu trakicu na svoje mjesto, to sam mogu i prije, ali sam zaboravio. Znači samo treba zabiti ova dva mala plastična pina sa pincetom. Probajte da ne dirate ove kontakte, tako da možemo vratiti matičnu pločicu nazad na ovaj držač plastični i sad možemo, pripremamo se uglavnom znači za lemljenje naših motorića. Sad provjerimo onu sliku što sam vam rekao da trebate slikati, znači gdje koja žica ide. Kod mene ide lijevo crna dole, a crvena gore, a na desnoj strani je kontra. Zalemimo motore, jednostavno samo malo prislonimo na lem i odmah će se otopiti i uhvatiti. To napravimo za oba dva motora i kada zalemite sve žice, znači kad zalemite sve 4 žice, uzmete malo sa pincetom i probate ih malo povući, provjerite da li je lem dobro uhvatio. Ako je sve u redu i lem je dobro uhvatio, završili smo sa lemljenjem motora. U stvari završili smo sa svim lemljenjem na ovom joysticku. I sad možemo nastaviti sa stavljanjem joysticka. Ja sam ovdje jednu grešku napravio koju ćete vidjeti malo kasnije. Trakicu obavezno pazite da je ne zaboravite provući kroz ovu rupu koja se poslije uključuje u matičnu pločicu. Stavimo šaraf i stavljamo L1 dugme, zatim stavljamo R1 dugme, R2 dugme. Prvo pazimo na ovu kukicu, stavimo odozgora, stavimo na svoje mjesto gdje je koljeno, jednostavno samo utisnemo unutra i to je to. Tako stavimo i L2. I sad ćemo vidjeti grešku koju sam napravio. Prvo stavim dugme, tu nema nikakve greške, ali kao što ćete sad vidjeti kada okrenem joystick sam skonto da sam zaboravio staviti gljivice. Gljivice su trebale se staviti odmah prije nego što se matična ploča stavi u joystick. Ali to i nije neki veliki problem, dovoljno je odšarafiti onaj jedan šaraf koji drži matičnu ploču, malo zadignuti matičnu ploču, ubaciti gljivice unutra i problem riješen i zavrnemo nazad šaraf koji drži matičnu ploču i pravimo se kao da se ništa nije desilo. Nemojte zaboraviti na trakicu od miša, ne bi bilo dobro da napravimo drugu grešku dok popravljamo prvu grešku. Znači obavezno pazite da vam ne ostane ispod matične ploče. Uključimo trakicu od miša u matičnu ploču, okrenemo joystick i pritisnemo sva dugmeta da ne bi slučajno bilo da smo zaboravili i koju membranu montirati. Slijedi nam baterija, samo je stavimo na njeno mjesto, utisnemo unutra da ovi plastični klipovi uhvate. Spojimo žicu, ne možete pogrešno spojiti, ona može ući samo na jedan način. Spajamo gornji i donji dio joysticka. Ova trakica je meni nekako najteži dio u spajanju jer nema baš puno prostora, nekako je trakica malo kratka. Uglavnom polako doći ćete do toga, obavezno trakicu stavite kako treba. Kao što vidite ova plava boja se okrene prema bateriji da ne bi slučajno okrenuli pogrešno. Jer ako okrenete pogrešno neće se spojevi spojiti kako treba i joystick se neće puniti. I kod zadnjeg sklapanja pripazite kako stišćete i gdje ova prozirna plastika gore mora se staviti iza one zadnje crne, znači iza miša. Polako idete okolo joysticka, sve stisnite, čućete kako tiple počinju hvatati joystick. I to je to, još samo stavimo šarafe i sklopili smo joystick. I kad stisnem PlayStation dugme vidite da svjetlo sada blica, što znači da sam makar PlayStation dugme uspio popraviti.
ali moramo testirati joystick i da vidimo da li su sva dugmeta popravljena, tako da sad ćemo se prebaciti na kompjuter i napraviti zadnje testiranje joysticka. Ok, evo nas na kompjuteru ponovno da testiramo nakon popravljanja, da vidimo da li je joystick popravljen. Kad uključimo, počne se puniti i dobije odmah svoju boju. Znači vidimo ga odmah ovdje na DS4 Windows, DS4 za Windows, znači to je program koji prevodi sa PlayStationa na Xbox 360 joystick koji se koristi većinom za sve. Ovdje u desnom ćošku vidimo, imamo za test stranicu otvorenu, pa da probamo sva dugmeta po redu. Znači počnemo krug, trokut, kocka X, to radi, gljivica desna, izgleda normalno, gljivica lijeva, ok, probat ćemo start, ok, select, ok, miš, isto vidi se, znači B17, gore D-pad, lijevo, dole, desno, R1, L1, L2, ovo moramo polako, ok, da vidimo da funkcionira cijelom dužinom, miš jesam, B17, share, koji još nisam, aha, R3, znači stisnu gljivicu za dole, kao što vidimo B11 se pali, lijeva gljivica B10, i još nam je ostalo PlayStation dugme, to je B16. Znači sva dugmeta rade, pa nema što se tiče ovog testa. Možemo probati upaliti jednu igru, da vidimo nešto iz PlayStation 3. Press start. Continue, možemo continue da vidimo da li će sve raditi u igri. Ok, evo nas u igri. Možda se neće čuti zvuk, ali to nije sada bitno. Znači, gljivica radi, desna isto radi. Kako ono bilo? L2, ne, L1, PlayStation 3 L1 je nišanjenje. Ok, punjenje. Krug je krug. Kocka udaranje. Nešto je eksplodiralo, vibracija funkcionira. X imamo, ok, penjanje. Pauza radi. Ovo ne radi ništa, select, ne radi ni u ovoj igri. Miš ne radi ništa. Opa, punjenje. I gljivice kad se stišću ništa ne rade. Test smo prošli. To će biti to što se tiče testa. Ništa, joystick smo popravili, funkcionira. Ja nemam PlayStation 4 kod sebe trenutno, znači da ga mogu testirati sa PlayStationom i zato sam napravio ovakav test. Uglavnom, ako prolazi sve ove testove, sigurno će raditi i na PlayStationu 4. To će biti to. Kontaktirat ću vlasnika ovog joysticka. On je meni njega dao. Znači, ako ga uspijem popraviti, onda on dobiva prvi opciju da ga otkupi, što znači moram i platiti dijelove koje sam uložio i par eura za vrijeme. Otprilike oko 20 eura će ga koštati ako ga želi nazad, ako ne, ćemo ga zadržati, možda prodati dalje. Za 20 eura sigurno će neko kupiti joystick za PlayStation 4, jer su jako dobri i za korištenje na PC-u čak. I to je to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Hvala na gledanju, lajkanju, subscribanju i doviđenja do sljedećeg puta.